İsen misiniz? Hürmetli tamaşaçılar, muhterem millettaşlar, dostlar, tuğanlar, stüdyomuz konakları hem bugün başvatqış topşuruğunda katlaşıcılar. İsen misiniz? İsen misiniz? İsen misiniz? İsen misiniz? Hürmetli oyuncularımız, biz indi sizin bilen teatr sahnelerindeki uçraşkan edik. Buna Xudoy nasip etkeç bugün sizin bilen başvatqış topşuruğunda da uçraşular nasip buldu. Bizge bir köp hatlar kile. Beni de Tatarstan turunda aytıp tatırmayım şunanda Başkırtıstan, Perim ülkesi, Tüben Novgorod, Mari ili hem bir köp tübeklerden tamaşaçılarımızdan tapşırığımız turunda haberler, yangalıklar, hem indi tenkit sözleri bilen suğarılgan hatlar bizge bir köp geldi. Şunsu kuanışlı hatlarını Rusça yazsalar da tırışıp tırmaşıp bulsa da başvatqışını Tatarşalap yazıp jibergenler. Munsu için sizge tamaşaçılarımız zur rahmet. Demek Şit tübeklerde yaşaşı tamaşaçılarımız da bizge qarata bir taraf tügül. Başvatqış tapşırığın qarıylar, hatlar arasında tapşırığa bağışlangan bir köp şiiri yollar var. Birinde barsında aytıp okup git almayayım. Emme de lakin bir neçe kupletini sizge iliştiresim kile. Tıyınvıda var bir tapşırığı, ismi onun başvatqış. Başvatqıştan da bir gerek Javit üzü şaqqatqış diye. Janatarlar, dik aktiflar, eruditlar, duralar canların atıp, üz cevaplarından üzleri güle işleri katıp. Nasıl sizge janatarlar? Bu şiir yollarını yazıp jibergen hanım Galiyabanu Mübarekjanova Sabinskaya. Selam sizge Galiyabanu apa, Halil'den. Minden, Javit Shakirov'tan. Hürmetli tamaşaçılar, ben sizni beygide katnaşışı oyuncularımız bilen tanıştırıp gitesim kele. Galiyaskar Kamal ismindeki Akademi Tiyatro artisti Kanis Jihanşa. Şuluk tiyatrda hizmet etüşü şiverlerinin şiveri tanılgan artistkimiz, talantlı yaşlarımızın birisi Alsu Kayyumova. Hem şolay Karim Tinçorin ismindeki drama hem komedi tiyatro artisti İrek Hafizov. Oyuncularımız da, janatarlarımız da bizim indi tamaşaçılarımızga tanış. Onlarını bugün nerse birleştire. Süyülerim seni hak benim telefilminde katlaşkan giroylarımız. Hem indi bugün stüdyoda şu telefilmden icad türkümü. Bugün janatarlarımız sizden de vakitlik şey yok. Her türkümün özünün komandısı var, özünün kapitanı var. Kalisi Hansa, senin janatarlarının komandiri, kapitanı şu telefilmden rejisörü Nuraliya Jamali. Also, senin indi janatarların, onlarının bugün kapitanı şu telefilmde senin kızın bulup oynayan en neni artistkimiz, bulaşak yıldızımız İnce Ahmet Canova. Şimdi üçüncü türküm janatarlarının kapitanı, komandiri İrek Hafizov'un bir tuğan hatını Karim Tinçorin ismindeki drama hem komedi tiyatrının asıl zatlarından birisi Şiver Hanım Gülşeşek Hafizova. Ben sizni oyunun tertibi bilen tanıştırıp gitem. Ekranda başvatqış, 36 sorovning cevabı yaşırılgan. Sorov menden, cevap sizden. Men bergan sorovlarga kim ko'proq cevap taba, şol beygide jenguvchi. Endi sorovga cevap hazır ekan, oldingizdagi tüymelerge basıp, o'zingizning hazır ekanligingizni anlatasız. Janatarlarımız sizde kesatib qo'yan. Urundan kışkırıp oturga yaramaydı. Oyuncularımız bu sorovga cevap tapa almayken, men sizge müracaat etem. İki sorovga dürüst cevap tapkan janatarlarımızga da bulak var. Endi bu stüdyodan bir kimde bulaksız gitmeyi. Bulaklarımız sallı, zatlı, istelikli. Onlar Yangi Asır Teleradyo kompaniyasından sizin için hazırlangan bulaklar. Hem indi tüp sponsorumuz Kanaftavaz kompaniyasından super oyunda jenguvchiga 14. model avtomobil. Feliz, Alsu, İreksiz indi mektepte okuganda benim uylauımça gilbişlige gine okumagansızdır. İşte olgan vakitlarınızda bulgandır. Men özümde şulay gine okugan kişi. Hem bulaytik. Üçüncü sondan başlayıp. Sultanunga üçüncü son 5 harften turgan söz. Okutu, ders biru, ol dişik atala. Başka söz bilen.
İrek. Bilim tugulma. Bilim. Bilim. Sen ne söylüyorsun sen? Bilim deyip olayım. Evet. Cevap dürüst. Tugel. Tugel deydi. Ben sıravını janatarlarga köşürem. Dürüst tugul meni. Başka varyantlar yok mu? Sabak. Niye yerde bilemedin? Hadi. Sabah. Mana bu sizge oyunda qatnaşıcılar sabah olsun. Mene bu bizga sabak. Uylarga. Üçüncü sonun aşımını devam etemiz. Üstten asqa 5 harften turgan söz. Onun tübü sarı altın diler. Feniz Cihansa, Feniz. Sabır. Sabır tabi sor altın. Aferin. Evet. Hadi. Hazır indi o'quvchilarning eng yaratgan bilgisine ko'chamiz. 5-chi songa ko'chamiz. Üstten asqa 5 harfdan turgan so'z. Ağaç qabığı nishik atala? Qayri. Yo'q. O'rindan qishqiruv yo'q. Demak, birinchilardan bo'lib irik bosdi. Koyru. Qayri. Ay irik. No kayf ko'tarinki endi valay. Qayridirsiz. Aferin. Bunda senin için Gülşeşek Halal Cefet'in şol kadar şatlanıp oturab. En nık güçlü kul şapkanı Gülşeşek Hafizova buldu. Rahmet. Sultan onga 12-ci san 7 harften turgan söz. En jеңіл sıravlardan birisi. Oturgış. Feniz, vatasın. Bu gövden bile beppeleki kırık anı pılay deyip basarıga jaramay. Tak. Uğrandık. Sen tam birinchi. Toğan işe bizdeki işlemeyim Allah'a. Feniz, işley. Sen uylab bitirgen işe mındayında tüymege basıp koyuşa İrik Hafizov var. Dürüst uğrandık. Men bitinisini bilem. Basırga gına elgirdim. Alsu, kolun tüymede bulsun. Nay. Senin kolun tüyme, sen tüge tıkmaş basarga ezirlengen hatın çökeli bula itip durasın sen. Sen bana mında bulsun. İhtibar. Üstten asqa 4-ci san. 6 harften turgan söz. Ufa Kazan yollarında onlar şırşıdan yasalgan diler. Cemiyakıt. Feniz Rihanşa. Reis birinchi bastı. Bağana. Ufa Kazan yollarının bağanaları şırşı. Ufa Kazan yollarının bağanaları şırşı. Ah malades Feniz Rihanşa. Bağana. Siz tiyatr artistleri sizge endi ciddi obrazlar bilen bir retten hayvanlar rolüne de kirge to'g'ri kelgan vaqtlarimiz bo'lgandir. Hayvanlar obrazında oynagan. Mana Feniz Kamal teatrında nindi hayvanlarda oynaganing bor? İstirik degan hayvan obrazını tuturgan var. Tufan Mimnullin Can Kisekkay'ım eserinde Rim, İtalya. Ya balalar spektaklinde Diyu Periye. Jimperi, İyi, ota Diyu. Diyu Peri. Alsu sen? Buzov. Yani buzov. Buzovni o'ynaganim bor. Buzov bitul. Diyu Peri tugul eybet hayvan. Eybat. Erik sen? İşirik gine. İsirek? Neyi? Bula kıyafetin bilmem sine isirek obrazı gülmen kilişmey turgandır. Jamaat sırav mınday. 8-ci san 6 harften turgan söz. Maymul türü. Basmadım. Maymul türü. Feniz, sen qarab turan, sen tüymege birinci bastın. Makaka. Dürüst makaka! Hadi. Üstten asqa birinci san.
6 harften turgan söz. Tatar halk jırı. Feniz. Ау. İşli. Vatasın. Sen fatasın. Sen Edirek bunda da qora. Tatar halk jırı. No bu soruğa cevap bergen kişi dürüst. Cevap bergen kişi bir kuplet jırlap bere. Жоқ, жәмәғат, алайса айтмын. Менің қызымның есімі Райхан. Шол Райхан түгіл мекен деп кіна бас болмай. Мұндан аласа да Rayhan. Rayhan. Аласа да туры келе. Bu jırını bilesin. Senin kızının ismi Rayhan. Есімнәрі матур кім қойған деген нейін білем. Oy Rayhan'ı ismini kimler koygan? Ama da lakin bu dürüst cevap tügül. dürüst tügül bağırım. İrek Hafizov demege ikinci bulup bastı. Tatar halk jırı. Kemagat. Feniç aytip gitken iyinden. Nolasa. Janatarlar indi bizden kol ko'tardi. Enişe. Sarman. Ey bağırım. Ey bağırım. Malades. İritesinde soyray, kişi tele soyray. Sarman, Tatar halk jırı. Üstten asqa, ikinci san, 4 harf. Ağaç ismi. Feniz Yıkanşa. Aşıkma, uylap cevap ver. Manda ağaçlar bek көп. Біздің ішік алдында бір күні ағаш өсе шоңа көре. Нендей ағаш өсе? Шол есімі келіпті шықты. Nindi ağaç? Қойын. Alkışlar Feniz Yıkanşa. Sultanыңа 10-ші сан 4 harften тұрған сөз. Aldanуға айтып қоям, ғарап сөзі. Din ülkesinde kullanıla тұрған düşünce. Пышану. İman. İman. Молодец. Aferin İman. Ой, молодец. Sultanыңға 9-ші сан 6 harften тұрған сөз. Қазақ әскерлерінің сойлап құйылған başlığı кім деп атала? Фәрис. Енді оны бітін кіші біле. Кім білсе, міне біз білмейбіз. Терпи Міне қазақ. олар білмей. Терпи қазақ. Атаман! Bu söz Türkiye tilden alıngan deyip farazlıylar. Ata, ulu kişi digenini anlata. Man, min digenini anlata deyler. Rus tilinde ataman sözü indi birinci tapkır altın urda şırında kullanıla başlayı. Feniz Yıkanşa, dürüst sırauğa, dürüst cevap. Üstten asqa, 6-ші san, 4 harf. Ürkeşsiz dige. Ozan Zapark'ın ismi olmasa bari tek Künyak Amerika'dagına ұшыратып bulatırgan hayvan. Әлігі hayvanlar 3 türlüge bölüneler. Birinci türü kırgı deyip sorala. Guanaco, ikincisi alpaka, hem üçüncüsü Lama! Ол түгіл. Ол түгіл. Şul! Lama! Cevap lama. No, sen knopkını ni lamay. Sen nak basasın. 7-ші san 6 harf. Cemaat. Bu sırav. Bilmeyim, bana birip de durmasam yarıdır. Ondan şülmek yasıylar. Feniz Yıkanşa. Ну, жәмәғат, офиттегіз енді. Білем, сіз де білесіздер. Білеміз шул. Білмесеңіз сіз айтырсыз. Балшақ түгіл ме екен? Шул енді нәрсе Неге? жасасында. Жоқ, аны бит құмда қошып жасын. Цементтан ясам. Kazal balçı. Kızıl balşık. Balşık, şülmekli balşıktan yasıylar. Dürüst Feniz Yıkanşa. Yuqqağına maşina kırına basmağansın. Yuqqağına maşinanı
motor etip tirip koygan pantik түсіндегі futbolka kiyip kiymegensің. Ey. Şundan da piknik hazırlangansың. Şirattағы сұрауға көшеміз. Ең ауыр сұрауларының бірісі. Сулданунға 4 харif Qozonsу елғасында урнашқан бұрынғы шәһәр. Татарстандағы район, шәһәр. Минем район. Фәнис. Оршаларға көп сәлем, әйтесім келе. No жамағат сөз жоқ. Орша! Шеклендіре башладың. Шынанда бек көп сұрауларға жауап таба башладың. Мен мына мында жанатарлар сізге тағын бір кесет уясайым. Пышылдап отыру жоқ. Әгер де сұрауға жауапны ол білмесе, сіз қышқырсаңыз, мен сізді студиядан шығарып жіберем. Фәнис, ғафу. Ашуланма. Шынанда мен бәлки мында бек шустрый егет екеніңді білем. Біз сенің білен бірге театр училищесінде оқи башлаган кішілер. Сен анда да бек не едің? Мұнса бізнеке. Сен анда бек не шустрый ғына малайдың. Ну тәртіп. Ну бұл шарысының бір әрсері yok mu? Ну тиглеп іштен брат, молодец. Kamal Tiyatro artisti Fəniş Yıxanşa. Әсин бір Alдағы сұрау, иқтибар. Үстен асқа 12-ші сан. 7 харif. Утын сақлана тұрған ұрыншық атала. Ерек Хафизов біріншілерден болып демеге басты. Yok, yalgıştı. Yok, al suға көше. Al suğa. Al suға. Утынлық. Утынлық жанағат, алқышлар, жанатарлар. Сулданунға 14-ші сан 5 харифтен тұрған сөз. Артық күш тәләп етмей тұрған. Фәнис? Дұрыс болса, менің ойлауымша, 10 сат боларға тиіш. Дұрыс! 10 сат! Үстен асқа 14-ші сан 5 харифтен тұрған сөз. Uyuşma şeşekliler simyalarından sarı şeşekli darı uleni. Darı yasağında onun tamırını kullanırlar. Rusçası Divyasil. Divyasil. Siz Yaman Asır telekanalında bargan Süyülerim seni hak benim telefilminde birge oynagan heroylar. Mine bu spektakl turunda, bu film turunda birinci gene kelime söz. Siz anda nindi obraz tudardınız. Alsı kurem, birinci sen bastın timege. Nindi heroyunu oynadınız bu filmde? Mine, Alsu birinci baskan kebek, Alsu'ga birinci tapkır kuzun tüşke yegetini oynadım ben. Bu muhabbet. Muhabbetinde kuzun tüşüp iyi. Erik, sen bu telefilmde nindi obraz tudardın? Fənisniki birinci düştü, mendeki ikinci düştü. Siz gümben aşık bulup başlarınızı yugaltıp yürüyen bir yigitler, alkışlar, hem indi icadi uğuşlar. Sırav Alsu sana. Андызdır деп ойлаймын. Andız. Андыз тамыры, әйе. Sırağanın var mı? Әйе, біздің Ence Ahmet Canova. Balakayım senden sorayım, apan dürüst eyte mi? Dürüst mü? Alkışlar, aferin. Andız. Sultanunğa 17 san 6 hariften тұрған söz. Tufan Minnullin pessası. Erik Hafizov. Divana. Min mi? Yok, indi cavabı. Min mi? Yok. Hakim. Pessasının ismi divana mı? İyi. Aferin. En akıllı kişisin. Armiya saflarında hizmet etken kişiler mi? Yok. Biz barıp durmadık cavabı. Biz manda Tatar milletine hizmet ederiz. Қайсысы? Emir buyruk. Команда. Yes, komanda. Aferin, komanda dürüst.
Sultanunga 15-ci san. 5 harf. Ahaqның bir türü. Burunғы grek sözü. Sağış deganni anlata. Hem bu isim bilen Antarktidanın en uzun yılgası da şu isim bilen atalı. Şunday motor hatın kızlarının bizenu evirleri arasında şunday taş da var. Tek motor taş, göz yağın alırlık, ol bәхет getiren indidir yıldızlıklar arasında doğan kişilerge. Yanatarlar, ben sıravını sizge köşürem. İnci, Ahmet Canova. Onyx. Onyx. Rahmet. 12, eyvallah kayım. Ay yigitler, ey kızlar. Alsın. Hürmetli tamaşaçılar, yanatarlar hem indi uygunda beygide katnaşıcılar. Biz indi başvatqışның yarısına jettik. Artistlarımızın жетізлігін, тапқырлығын hem indi bugün sizni şul kadar dulqınlandırırға mecbur etken bugünkü başvatqışның avторы Tataristan Respublikasının Yeşil Üzen rayonu Observatoriyanın orta mektebi okutuşusu Niyaz Mingaliyev. Niyaz efendi, zor rahmet sizge. Endi İsingizge düşürem, Яңа Ғасыр телерадио компаниясы başvatqışlar, crosswordlar arasında konkurs ilan etken idi. Bu hamanda devam ete. Sizden başvatqışlar kütüp kalabız. Birge oynayıq, birge başvatıyıq. Yazığız, birge bolayıq. Şuşu momentqa kimden köpme bal jığanın bilgilerge vakit jetkendir. 3 bal. İrik Hafizov. Alsu Kayyumova 4 bal. 9 bal. Feniz Jihanşah. Keyifler nişek? Haybət. Yigitler, kızlar. Üstten asqa 16-cı san 5 harften turgan söz. Dengiz balığı. Feniz Jihanşah. Feniz. Mında qara. Ey, Dengiz balığı. Sazan. 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 Yılga, yılga. Bilem. Ol yılga balığı. Bilem. Feniz. Sazan. Riza, No. Riza, Riza. Başka sıravlarga balık gibi güzeldireyim mi? Dengiz balığı. Sayrı. Jonatarlar nende bularga tiş. Yok senin oşağının var mısın? Var. Təmli. Kılçıklı mı? Kılçık. Urtaşa. Ortaşa. Yaratasın mı? Yaratam şöyle. Özün pişiresin mi? Gülçeçek pişire mi? Gülçeçek. Aferin! Sayra! İrik Hafizov. On 8-ci sorouga cevap tababız. 6 harften turgan söz. Yamagat. Жеңіл akıllı kişini başka söz bilen nişik atıylar? Жеңіл akıllı kişi. İrek. Жеңіл akıllı kişi. İrek. Divananı bildin mi? Жеңіл akıllı kişi. Жеңіл akıllı kişi. Şamaqay. Yok. Bir harf jetmey. Seni özün şamakay, bana ittirasın. Bir şok. Yamagat, yok. Janatarlar. Санты түгел мекен? шул. Santy. Rahmet, Santıy. Yigitler. On 9-cı san 5 harften turgan söz. Terbiyeli, görkem huluklu kişi nişik deyip atala. Divana tügül. Ziyalı. Kim birinci baksın, birinci baksın. Terbiyeli, görkem huluklu kişi. Şul indi, şul. Tağın şunda yok söz var. Feniz. Nindi zatlı kişi deyler. Nindi zatlı cevap. Nindi Soru zatlı boyunca konaklarımız, nindi zatlı tamaşaçılar, nindi zatlı yanatarlar. Aferin, zatlı.
14-ші сан астында 6 harften тұрған сөз. Тропик өсімлік. Ирек. Сіз бірінші түймеге бастыңыз. Сұрау. Ананас түгіл ме? Тропик өсімлік. Ананас. İyi деген ince oydu. Bir ballı buldun. Dürüst. Ananas. Sultanonga 22-ші сан 5 harf. Гидротехник құрылба. Қазанда şunun ikisi Kirov hem Lenin isimlerini yürüte. Deniz Cihanşa Ayda cevap. Дамба бұларға тиіш. Гидро бұлғашыл суны тұтып тұра тұрған дамба. Mine bir. Бол шығы емес. Mağdari. Ah maladız. Damba. Yegirme 7-ші сан. Yigitler, sizlik için maksus sırau. 4 harf. Sultanonga. Harbi maşina. Aşıkma. Aşıkma. Al su. Ne şeymişsin? Timega bit birinci fenis bastı. Бірінші басты міне, мен өзім бірінші бастым. Мен дұрыс та болмасқа мүмкін. Мен бере алам ал суға. Нешлеп дұрыс болмас. Harbi maşina. Танк. Aferin. Tanık. Рахмет. 28-ші сан. 4 harf. Su şenligi. Yok basmadım. Feniz. Басмады. Берем, білсеңіз берем, осында берем. Feniz Cihanşa. Timega birinci bulup bastı. Feniz. Su şenligi. Cevap. Құндыз деп ойлаған едім, құндыз. Kunduz yok, al su. Суда яши мекен алар? Ойлана башладым әлі. Көсі түгіл мекен? Suda yaşayıp Su balık kuzusu. baka bilen tuklana, şey günlerinde tışkanlar, kırgı urdeklerde tuta. Bu jenlik turunda jır da var. Baylar kiye. Bu rek. Biz kiye bizi şlepe. Қама. Қама. Koma şul bağırım, koma. Bana sina, dürüst cevap. Bir bal sina tama. Tama, dürüst. Sultanonga 30-ші сан. Oyuncularımız ihtibar. 6 harf. Nu jigitler. Sırau şundi qadi. Şundi rahat. Mana indi men sırauni yangratuğa studiyadağı janatarlar barsı da qul ko'tara. Balık tutu kuralı. İrik. Parmak. Şul kadar tırıştın. Şul kadar boş battın. Aferin. Parmak. Sultanonga 24-ші сан 7 harften тұрған сөз. Arkası bulmagan bir yak başı kalku divan ol nişik deyip atala. Rus sözü. Arkası bulmagan bir yak başı kalku divan. Al su Kayumova. Кушетка. İyi. İyi al su. Кушетка. Mında cemaat al suğa qaraganda onun yanında basıp durgan ir yigitler şul kadar dulkınlana, şul kadar şatlana. Çünkü cevap dürüst. Kuşatka. Yes, yes. Üstten asqa 21-ші сан. 6 harf. Şunday жеңіл. Cemaat uylap da turası yok. Boş taşletesi yok. Leksiya o'quvchi. Tanisi Cihanşa. Lektor. Ne yiyeyim? Kırıp dişlemeyimiz ne olsun kınıp? Mana sizin sportqa münasabətiniz neçək? Бик әйбәт. Нендей спорт түрін яратасың алсу?
Шаңғы яратам. Йөрүгә вакытың бармы шаңгыда? Кызганычка каршы хәзер юк. Баскетбол яратам. Фитнес. Ha. Üç bala anası nindi gine sport türünü yaratmaya. Ha? Aferin. Aferin. Dualar bilen. Artistler arasında üç balalı aileler bik sirek. Bana üçünüz de üç bala atası, üç bala anası. Alkışlardan başka sizge cemaat bir nerse de yok. Şundan da İnsan Zavustur'a yazsın. Kazan'ın basketbol komandasının ismi. Beni çıkanşa. Unix. Biz olsun ya kulğuna şoğup durayıq мәлі. Yok. Bunu da bilmesen de 2 metreli boyu bilen onda bir çunduylar oynay. Unikas. Aferin. Bölüдә дә түгел, җитезлектәмен дә. Sultanunga 32. san 5 harften turgan söz. Yigitler, kızlar. Sırıp dikken kiyim nişik atala. Henüz. Фәнис. Юкка килгән без синең. Sırma. Kulğuna şoğup durayıq әрбісің mi? Tutanıkını birdim bit. Юк, реакция синең Фәнис. тиз вообще. Giyenin var mı? Ha? Giyenin buldu mu? Spektakildeki genim oldu, İligay spektaklinde. Avulda yok mu? Yok. 10-11 klasta оққанда киіп жүрдік, бір ara модаға кіріп кеткен. Modadaydı, şolay bет. Шундай бір неде болып кеткен. Қошып темекі тортқанда жолғыз ұшып кетіп, мамаға да жанғаны кел. Sekretler aşıla. Aşıla. Rahmet, sırma. Dürüst, Fenizci kanşa, bir bal. Yigirmi 6. san. 5 harf. Hayvan ayağının yumuşak ülüşlerin kaynatıp pişirilgen salkın azık nişik deyip atala. Фәнис, миңа бир bunсын да мин дә беләм. Илгермәдем генә басырга. Мен şunu işlep geldim kişi. Мен şunu aşağıya koştu Eyde da. қыз жабый Özün қалды. işledin mi? İyi. Senin hatından da bəxtli hatın yok. Hayvan ayağının yumuşak Süngürlerden ülüşler indi. kaynatıp pişirilgen salkın azık. Süngürlerden, kulaklardan, şularını juup çistartıp salalar da нәрселерді? kaynatkaç. Koyka deyip atalau. Койка түгел инде. Koyka. Койка. Koyka. Ey, Koy kıbılensi kıymanı bu tama. İyi. Uğraşacağım şunu dirağın indi. İkisini bu tap iş bala taptırgansın hatınınla. урыш язып холодильник. Kıyka, dürüst. 25. sorav. 6 harften turgan söz. Dingiz kuşu. Elik bu söz bilen huliganlardı da atağanlar. Lakin tura bara bu söz mağnası özgere jargonga evrile. Dingiz kuşu. Мин бер кыш исемен беләм. Диңгез исеме? Диңгезнең кем икәнен белмим. Üstünde sübzeridir herhalde. Баклан түгел микән? Дұрыс. Mene alsı. Bir kuş ismi bilesin iyi mi? Onsu da dürüst. Onsu da dürüst. Bak lan, aferin. Sultanımga 29. san. Yigitler, kızlar 4 harf. 4 evgine o. 4 harf. Bunda indi bir harfi hatta bilgilenin. Muzikal termin. Muzikal termin. Bu soruğa bizning oyunda qatnaşuvchilar javob topa olmadi. Men endi janotarlar arasında eng yosh janotarlarning birisine qo'l ko'tarib bu soruğa javob berem dedi. Rahmet. Такт. Boşlayıq. Galiaskar Kamal ismindagi Akademiya teatri artisti Minvali Abdullinning uli sizga durust javob topdi. Takıt. Üstten asqa 29. san 4 harf. Qitay qorası. Turandot. Eydi güzel. Siz nerse bile hatlar yazırga buyurasız. Qitaylar ana kalligrafi için kullangan maxsus reseptler boyunca әзірленген Qitay qorası. Also. Мин ялгышырмын дип уйлыйм, ләкин
Тату деп аталмай ма екен? Тату? Тату. Татуны да шуның белән эшлиләр шул. Шулаймы? Уйла, уйла. Шуның белән эшләнә. Туш! Елбай Алсу, туш! Афарин! Ишек, ха! Башватқышның соңғы сұрауы. 31-ші сан, 6 хәреф. Ялағай! Куштан. Бірінші бастым. Ябағат, мен бір нәрсе эшләтә алмайым. Шунанда түймәгә ул беренче бастымы, юкмы, арада бір хатын кыз әйме? Әлбәттә. Аның шатланганын күрсәң, аның 3 баласы янына кайтасы бар. Бүләк алып шуңа күрә. Дөрес! Афарин. Уенчыларыбыз, бәйгедә катнашучылар, җанатарлар, хөрмәтле тамашачылар. Нурәнә ханым, шушы телефильмның режиссеры буларак сезгә берничә сорау. Сез бүгенге бәйгедә катнашкан үзегезнең телефильмның геройларының уйнавыннан канәгатьме? Әлбәттә. Ә тагын фильм төшерергә насип булса, чакырачаксызмы? Киләчәктә әлбәттә безгә бергә эшләргә насип булыр дип уйлыйм. Амин. Зур рәхмәт. Сез төшергән фильмнарны тамашачыларыбыз да бик яратып карыйлар. Киләчәктә дә иҗади уңышлар. Тагын да шушы бәйгедә катнашкан артистларыбызны һәм башка артистларыбызны да сезнең фильмнарда күрергә насип булсын. Иҗади уңышлар. Рәхмәт. Илсәр ханым, сезгә дә сценарий авторы буларак, менә бүгенге уенчыларыбызның уеннары сезгә ошадымы? Киләчәктә бергә хезмәттәшлек итәргә ризамы? Сценарийлар язасызмы? Чынлап та Тудымы? теләп туды. Әйе. Фильм сценарийсы минем Мөгъҗиза дигән хикәягә нигезләнеп язылды. Бик җиңел язылды. Һәм чынлап та артистлар белән мин ничек күз алдыма китердем, шулай итеп уйнадылар дип әйтә алам. Күпчелек очракта. Әлбәттә, үзең язганда син бит аны икенче төрле итеп күз алдына китерәсең. Син һәр рольне үзең уйнап язасың. Алар минем уйнаганыма якын итеп уйнадылар. Кайбер җирләрдә мин уйлаганнан яхшырак уйнадылар. Бик зур рәхмәт аларга. Киләчәктә бергә эшләргә язсын. Үзәчәк. Сез Ирекнең бүгенге уйнавы белән канәгатьме юкмы? Мин аның уеныннан бик канәгать. Ул җитезрәк тә булган булса, әле бөтенесен җиңәдер ие. Әзрәк кенә җитезлек кенә җитмәде. Беләсеңме ни өчен җитезлек җитмәй? Мәктәптә укыганда кашып тәмәке тарткач, ул җитезлек бетә. Барлык сорауларга да җавап табылды. Димәк, уен тәмам. Һәм инде җиңүчеләрне билгеләргә вакыт җиткәндер. Бүгенге бәйгедә катнашып тамашачыларыбызны шатландырган, 6 бал җыйган Ирек Хафизов 3нче урын. 2нче урын 10 бал Алсу Каюмова. Һәм бүгенге бәйгенең җиңүчесе Камал театры артисты 15 бал туплап беренче урынны яулаган җиңүчебез Фәнис Җиһанша. Молодец. Әйткәнемчә, безнең инде бу бәйгедән башваткыч тапшыруына беркем дә бүләксез китми. Ирек Хафизов, рәхмәт. Ирек, син бүгенге бәйгедә катнашуыңа һәм инде 3нче урынны алуың белән канәгатьме юкмы? Канәгатьме дип инде канәгатьме мин җавап итәм. Әмма дә ләкин җитезлек булган булса, тагы да күбрәк җавап биргән булсак, тагы да канәгатьрәк булган булыр иде. Мин синең белән килешәм. Әгәр дә сәнгать кешесе, артист кеше үзенең эше белән, кылган гамәле белән канәгать булса, ул значит алга таба бармый. Димәк, бер урында тапана дигән сүз. Бер кашан да канәгать булырга ярамый. Киләчәктә уңышлар юлдаш булсын. Ә инде бәхет киштәсе сине көтә. Амин.
Татарстан Яңа Гасыр телерадио компаниясынан иң затлы истәлекле бүләкләр сезнеке. Әйдә бәхетеңне сынап карыйбыз, Ирек. Монда 3нче урын, менә монда бәлки сиңа бәхетеңә иң алтынчы сан. Алтынчы сан. Менә синең хатыныңны шул кадәр яратуың, менә хәтта шушы уенда да сизелә. Беләсеңме ни өчен? Сиңа 3 малай табып биргән Гөлчәчәккә моннан да зур бүләк булмастыр. Рәхмәт Җавит абый. Бәйгечеләр арасында 10 бал туплап икенче урынны яулаган җиңүчебез ул Камал театры артисткасы, талантлы яшьләребезнең берсе Алсу Каюмова. Ике ир-егет арасында басып тордың. Әйме, энергетикалары көчлеме? Ярыйсы. Ярый. Хаман сыр бирбей. Менә син бүгенге уенда катнашу белән канәгатме? Бик канәгать. Үзеңә энергия, шундый дәрт, шундый көч алдыңмы? Алдым, һичшиксез. Әз булды шикелле. Киләчәктә дә бәлки әле шушы студияда күрергә насыйп булыр. Бәхет киштәсе сине көтә. Рәхмәт. Шушы шарны салырга һәм бүтән көчеңә ширттереп җибәрергә кирәк. Икенче сан. Алсу, Мин шок каттым. нишләп? Менә шушы юлда йөртә торган утилка бик кызыгып карап торганым. Чынлапмы? Валлаһи. Менә бүген бүтән хыяллар тормышка аша торган көн. Шуңа күрә дә бу сезнең өчен, артист халкы өчен иң кирәк, иң кулай әйберләрнең берсе. Алсу Каюмова. Безнең бүгенге бәйгенең җиңүчесе. Ул сезгә таныш артистларның берсе. 15 бал туплап Камал театры артисты Фәнис Җиһанша. Фәнис, мин син белән булай гына сөйләшәм. Шуннан да, менә бүген син шушы башваткыч бәйгесенең җиңүчесе. Яңа Гасыр телерадио компаниясыннан иң затлы, иң саллы бүләкләрнең берсе синеке. Менә бу тузан суырткыч. Синең гаиләң өчен иң кирәк әйберләрнең берсе. Кабул итеп ал. Җанатарлар, шуннан да сездән дә бүген актив. Менә безнең уенчыларыбызга дәрт биреп торган кеше булмады. Ирхан, инҗе, рәхим итегез. Менә сиңа бүгенге бәйгедә, менә хәтта безнең уенда катнашучылар тапмаган, белмәгән сорауга җавап биргән өчен бу такт дигән сүз булды. Шулай бит? Син әллә музыкаль мәктәпкә йөрисеңме? Мин вәли афарин. Менә бу безнең шушы башваткыч тапшыруыннан Яңа Гасыр телерадио компаниясыннан иң матур һәм инде затлы, менә үземә дә ошап тора, Ирхан. Бүләк, бу бик уникаль бүләк. Бу танысыңмы кем? Уян. Мин вәли авылга кайтырга кирәк. Бу эт. Бу беләсеңме? Бу менә син уйный торган эт, булай әйтсәң, ятып җыклый торган миндәрдә була. Алкышлар. Рәхмәт. Инҗе, ике сорауга дөрес җавап бирдең. Син иң бәхетле балаларның берсе. Ни өчен? Беләсеңме? Син беренче тапкыр менә шушындай башваткыч уенында катнашкан иң яшь җанатарларның берсе һәм иң бәхетле җанатарларның берсе. Инде бәхетле кешене ягында бер тапкыр бәхетле итү безнең бурыч. Шуңа күрә сиңа бүләк яме бәхетле бул. Әтиле, әниле, алтын канатлы бул. Әйбәт укы, ярыймы? Киләчәктә дә сине экраннарда күрергә ясын. Минем кыз күргәнем бармыни? Афарин! Һәм безнең җанатарлар арасында тагын ике сорауга дөрес җавап тапкан җанатарларыбызның берсе. Рәхмәт итегез. Бүгенге бәйгедә катнашып, менә Фәнис өчен, башка уенчылар өчен җанатып утырган өчен киләчәктә дә уңышлар телибез һәм сезнең өчен иң кирәк, файдалы әйберләрнең берсе бу флешка. Монда бик күп мәгълүмат, шуңа күрә киләчәктә уңышлар исән-сау булырга ясын. Рәхмәт сезгә. Безнең җиңүчебез билгеле. Ул Фәнис Җиһанша. Фәнис, мин сиңа супер уен тәкъдим итәм. Аның тәртибе экранда мәкаль бирелә, аның бер генә сүзе билгеле.
Әгәр дә тулысынча шушы татар халык мәкален 1 минут эчендә әйтеп бирә аласың икән, без биргән бүләк синдә кала. Һәм инде төп спонсорыбыз Канавтоваз компаниясыннан 14-нче модель автомобиль һич шиксез синеке булачак. Син уенда катнашырга ризамы? 1 минут вакыт эчендә син шушы татар халык мәкален әйтеп бирергә тиешсең. Исегезгә төшерәбез. 1 минут. Әгәр дә сорауга җавап табылмый икән, бүләк студиядә кала. Игътибар экранга. Вакыт китте. Танышлык. Студия. Он секунд калды. 5, 4, 3, 2, 1. Вакыт чыкты. Фәнис, вариант. Жоқ, татар халық мәкалелер арасында күрәсен мындай мәкал Бар. ишетілсе де истә калмагандыр, бардыр. Сүз юк ансында. Шуңа күрә юк. Тулысынча мәкалне экранга. Малга ярлы булсаң бул, акылга ярлы булма. Беренче иштәсең, Фәнис. Первый раз слышу. Фәнис, бүгенге бәйгедә җиңү яулаган өчен һәм курыкмыйча, икеләнмичә супер уенда катнашкан өчен сиңа зур рәхмәт. Киләчәктә дә очрашырга язсын. Ә инде әйткәнебезчә, бүләк студиядә кала. Хөрмәтле тамашачылар, җанатарлар, һәм инде бүгенге бәйгедә катнашучылар. Безнең бүгенге уеныбыз шуның белән тамам. Без сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга тиклем сау булыгыз, хушыгыз. Сезгә иҗади уңышлар, гаилә бәхете. Зур рәхмәт сезгә. Менә бу образны сиңа уйларга бирсәләр, ничек уйнар идең? Күрсәт әле. Жоқ, білмейм. Мин озын макакалар булмый беренчедән. Булмас. Алар сузылсамы? Менә мин булай уйнар идем. Әйәр Фәнис. Машина аткач уйнап күрсәтермен. Шул машина өстендә сикерермен. Койка. Койка дидең син. Койка бит инде. Карават дигән сүз бит койка. Карават койка менә. Мин караватта жаклаһам, жок диванда жаклыйм. Менә бу бәләкәй генә шулай ит. Бу түгел менә. Җавит. Сине зоопаркка алып барырга Бу кирәк. нәрсәгә соң? Бу төлке менә. Урманга алып барырга кирәк. Энҗе, бу төлке икән багырым. Сине кебек хәйләкәр булды бу.